čak i u rezervista i ovi koji se zaista biju dobro i to je vrlo važno da oni će uspjeti da ovu većinu muslimansku koja će biti gubitnik u svemu ovome ipak spasu od pozicije poraženog. Jer ipak ne možeš da kažeš da ima zaista i običnog naroda i sve to i mislim njima treba pružiti obje ruke, ali ovo što se vojstva tiče njima tu nema kolebanja. Oni moraju da znaju da ako hoće secesiju morat će da nas počnu rat protiv nas, da nas biju, da nas tuku, a onda će dobiti odgovor nazad i to je jasno. Ovo je dole trebalo skratiti sa tim Dubrovnicom. Skraćuje front, znaš, što je trebalo očistiti prostor, pretvoriti u naš mir, raščistiti, završiti sa tim jer se skraćuje, to je ogromna dužina, to je 100 i nešto kilometara čoveče. Oni su to morali da urade, postave vojnu upravu i gotovo. Kad Dubrovčani nisu bili dovoljno snažni da proglase otvorenim gradom i gotovo. Završena priča i gotovo. Ali otjerali su ih od Boke Kotorske, to je bilo bitno. Slušaj jednu stvar, ovdje su mi stalno gnjave sa ovim ovom... Dobro, to ćemo da... Ovim delom Neka završe što god mogu. Ja bi tebi poslao jednog čovjeka dole. Dobro. Koji bi se pozvao na mene. Dobro. I Ne gleda se napisano, možda neko prešutkuje pa će onda da... ja bi, znaš, da bude on neka vrsta tu koordinatora, znaš. Dobro. Neka to preuzme i da snimi tu celu situaciju i da to radi onako kako... I ovdje bi se to moglo rešiti. Dobro, znaš. Tako da ja sutra, odnosno ponedjeljak idem za London na neki skup i ostaću do petka. Ali mi, pošaljem, nek donese pisance sa tvojim, ja znam tvoj rukopis. Aha, dobro. Dogovoreno. Dobro, on će se Gdje ti je sin, recimo? Pa evo, bio je gore u tome, na onom mostu, među Iloka i Palanke i preksinoć se vratio u Novi Sad posle 20 dana rova čoveče i evo, pravo da ti kažem, glava me boli od toga više nego, eno ga sad vratio su kad sam Novi Sad nekoliko dana da se odmori, šta će biti dalje? Ajde, ako Bog da bit će red. Jebe mu mate, daj, Bog da, ne znam što da radiš, ne. Mislio sam, znaš, već je 4-5 mjeseci da će negdje iskloniti i ali ja ima ovi rezervista, ima ovoga, ali to ti je. Oni bi trebali malo u mlađu vojsku da... Mislim, ovo su sve ovamo nesretne situacije gdje na teritoriji Bosne i Hercegovine su zasjede ustaške i naša vojska dole nije imala gubitaka, tako reći, ona ide artiljerijom, čuva svakog čovjeka. I tu stvarno dobro se radi, a malo se i ovi naši dole crnogorci. Dale su poginuli čoveč, ovi upali u zasjedu, vidiš da su ovo sve zasjede, kako se računa o tome? Samo zasjede u borbama, inače ne ginu jer oni vrlo dobro to rade, vojska ide sa tehnikom i sredstvima i onda kad je borba ne gine vojske ništa, oni ginu ko stoka i najmanje 40.000 je već mrtvih u ovom ratu, a procjena između 40 i 60.000. Pri tome Srba nije ni 1000. Vidio šta je ovaj major uradio gore u Bjelovaru, pa to je... Šta, ne znam, to što je tada ono? To je digao u vazduh. Aha, da, pa to je ovaj Sinđelić novi. Da, to je 700 ljudi, čovječ. Večeras je bio portret na Beogradskoj televiziji, njegov čovječ. On je jedinac, prikazaše mu oca finog, jednog gospodina, znaš, je ženu i čerku i sina, major čovječ. On je pusti, kad je lopovski ušli unutra, on je aktivirao ne znam koliko, 50-500 kila eksploziva, sve digao u vazduh i njih 700. Da. Fantastično. To je Sinđelić, to ne smije da se zaboravi nikako. A to je to ne smije da se zaboravi nikako, to je mislim. Strava juša. Ali eto, mislim da ne smije puno da se na Evropu, a bojim se da Tuđman niti ima snage, niti smije, sve dok ima vojske, ne smije da pregovara. Prema tome ne su morali njegovu oružanu silu udicati, ali sad se može također postaviti dobra odbrana Jugoslavije, pa oni kad napadaju onda još više ginu, znaš. Znaš šta ja mislim, ja pravo da kažem, mislim da mi moramo što pre izbiti, manje više su izbili, ako ovo, čim sruše ovo, oni su stigli do Osijeka, zacrtali gore travom, stigli na Kupu, nek tamo stanu kod Karlovca i to je manje više zacrtan, tu sad treba utvrditi. Jeste, i onda nek izvoli da pregovara, inače ako budu dalje napada, onda i Evropi svima treba reći izvijet. To je jedno, s druge strane, znaš, treba tu Evropu svudi nacrtati ove njihove. Da. Nacrtati, znaš, neka oni vide kako to izgleda, to je s jedne strane, a s druge,
Tuđman nikad pregovarati neće, jer pazi, on ne sme pregovarati zato što on gubi državu, gubi teren, oni njegovi će ga ubiti, skinuti, razumeš? Da, on je obećao do Drine, a vidiš kako to... Nema, pa da, ima je do... Evo mu je u Zagrebu. Tako da ni Sljeme mu nije sigurno. I to prosto on ne može pregovarati, jer jedino mu treba skršiti vojsku, to je jedina nada. Jedino, za pregovore on mora ostati bez vojne sile. Tako je, tako. A mi nemamo ambiciju da ih pobijemo, to je, mislim, tu vojska korektno sa civilima postupa, ali nema zaista razgovora dok to, jer on dogod ima tih naoružanih bandi, to on nema tako, mada ja mislim drugčije, pravo da ti kažem, ja mislim da ovi Dubrovčani jedan prostor moraju očistiti ovi naši Novljani od osnova. Da. Izvini da kažu, znaš, ovo je strateški, 2-3 sela, znaš kao što oni rade ovdje. Alal vera ono što su radili, u Varvarsku, spali sve ih zdravo. Jedan prostor, onaj oko granice, oni moraju očistiti. Da, nema, onda to je užasno, to je u trbuh, kontrolisati boku, to je, znaš, kod... Pa nego, inače nisu oni slučajno osjekli, tu je neka Hercegovina izlazila na more, oni su se upleli čoveče u to sve. Da, Dubrovnik nikad nije pripadao njima. Ma nema, kakvi, bre. Nikad nije bio Dubrovnik. Skratiti ovu Dubrovačku republiku za to ona završe, taman tu gdje su oni sad stali, kod Močića, kod Cavtata. Da. Završeno tu kod Cavtata. Balje, gore severno od Dubrovačke reke, to treba sve pobiti. Sve pobiti. Jer to je zaista takvu upornost ustašku i koljačku, to ne mogu da... Pazi, ovo ravno čovječe, to je goli ustaša. Da, to je tokom rata. Božidar mi neki dan kaže, Boža Bučovi kaže, čoveče, kaže, mi to sravnjujemo, ali to je goli ustaša tamo, a nema 500 ljudi tamo na drugoj strani. To je ko 10.000 ustaša. Goli ustaša. Bravo. Dobro, Vojko, hvala što se javio, molim te neko donese, pećemo se. Hoće, on će se tokom nedelje ćete naći, nećeš misliti Sarajeva? Neću. Aha, dobro, javit će se on, dati ja njemu telefon, stranke tamo da se javi, tako da se može dogovoriti s tobom kad dođe do. Pozdravi Bebu i pozdravi Đe.